Ni monanio na urutani wa urimi uria ukite niguo kuguna murimi makiria kauti-ini ya Nakuru. Urimi wa kiiriu ukihurirwo ndebe ukirikana noguo ngihota kunyamarura murimi kwa ihinda riri. Kuringana na minista wa urimi kauti-ini ya Nakuru Dr. Maina, gicunji kinene kia arimi kihocagia hari njira cia urimi iria ciahuthikaga hau kabere, na uguo hari bata thirikari kumanyitirira niguo makinyanire na urimi wa kiiriu. We sometimes do not get the spacing right. We sometimes are not using the right chemicals or the right fertilizers. So this becomes a good point where farmers can see excellence in farming and pick some of those lessons. Ningi Dr. Maina ni augite riu murimi wa Nakuru ni arihotaga kuigiira na utari wa urimi uria mukinyaniru kwitukira kuhura thimu ya imwe kwa imwe na kwaraniria na ataramu aria maigitwo mohio niguo kuriunga ituri ciothe makiheana motarani ma urimi. Those support services are adding value to agriculture and many of our farmers are not aware. So kwa maonyesho kama haya tunaona hiyo uwanja ya mazungumzo na uwanja ya kujipatia more knowledge inafunguka kiasi. Munaini wake murutani munene wa thukuru Dan Mutai ni agwetete bata wa mathomo ta maya kuri arimi amu matangiharirio murimi aya gwikora nduma-ini ya hathara o kimera. The trainees we are producing have to work with the farmers, and the farmers belongs to the county, and therefore we thought it was wise for us to combine forces, come together so that the farmers may also interact. Monanio maya mekuharirio ginyagia muthenya wa rucio kuria mahotete kuguciriria onania matanyihiirie 30. Handu-ini ha metha ya wonjoria ya Kameme TV, ritwa riakwa ni Bataru wa Mwangi.